Bang. Ya bos. Bakso dia. Bakso Malang bos. Bakso Malang. Iya bos. Oh dia mang. Yo. Kemana aja mang kelilingnya? Ke Bandar Rasa. Bandar Rasa. Ya. Malam-malam di Manis kelilingnya. Malam di Manis. Ya. Alun-alun mang. Micin sama garam. Suun. Oh ada suhunya. Ini boleh. Ya. Ya. Oke. Sedang aja siap. Oh mantap. Cepet. Oh. Oke. Siap. Baksonya. Baksonya Udah matang kan? udah matang. Ya udah. Mang. Ini teh ada apa aja mang isinya mang? Baksonya, bakso gedenya, bakso gede sama bakso kecil ya. Ya. Terus sama tahu. Ya. Dikit. Kita Siap. lihat nih 12 kayak gimana nih. Tahu, bakso kecil ini berapa tuh? 3. 3. Tahunya 2, bakso gede 1, kecil 3. Dikasih Pangsit 1. pangsit 1. Wih, kuahnya nih mantap banget. Pakai gaji. Ada gajinya. Oh, mantap. Gajinya udah hancur. Mantep. Udah Udah nyatu ya sama Iya. kuahnya nih. Iya. Udah nyatu. Mantap. Nah, cukup. Oke, tinggal nih nikmatin. Segini berapa mang tadi? Berarti 12. 12.000 ya. Iya. Mantap banget. Ini bakso Malang namanya nih. Cobain dulu rasanya. Kita cobain ya. Bismillah. Segar guys. Porsinya mantap.